Bwana Yesu asifiwe. Mko wazima katika Bwana? Na mimi pia niko mzima, na mshukuru Yesu kwa msamaha wa dhambi na kwa wokovu wake. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari, alinipenda Yesu, kaingia gharama. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari, pendo kuu la Yesu lanitosha Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari, alinipenda Yesu, kaingia gharama. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari, alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari, alilipa deni zangu kwa gharama ya mauti. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Msamaha wa dhambi niliupata Kalvari. Muyai ngai na musumbi wa sumbi yoba ulawikala tene na tene note sikusindwa ningutungia mubea nundu wingai, ningutungia mubea nundu wi waguo, ni mubea nundu wa vinya wa thakame ya Yesu Kristo, ni mubea nundu wa wiola mwi watethise mukelanioni, ni mubea nundu wa wekeo wanai, ni mubea nundu wa tangio, ni mubea nundu wa woboso waku ngai witu. Mwiyai ninaboya ukakomane na ngoya kila umwe, no kakiite thayo wa kila umwe, no katukilie kuma banduni bakio, no katuiye bandu bautanu nundu ni wailite. Asanga yula waikwo ngayula ikwo na ngayula kethwa wikwo unenebwe utaiwe no kikumwa katikati wa ngai cionthe. Yoba bingwa ndeto yaku kula twino bingwa ngosi tukula kwi ndeto yaku ni kana tukathikie matho maku sietwa ni ya Yesu Kristo ntwaboya. Amen. Ivuku ni ya Samueli wa mbe kilungu chake ndakwambia musawe 15 kubika we 16. Hata mwe ya Yesu thayu wa mundu na walanyo wa ngai kwa maisha ma mundu, na
kati wa shindu ila tukila nasia binda nasio mumaitha ulawe laisi pio kukilia bina ni Satani. Kati wa maitha ala onde uko kitanamo mumaithola utengulio amen. Mumaithola laisi pio kukilia binya ni mumaitha wetu wa Satani. Biblia yasia resist the devil and he will flee away from you. Mpinge shetani naye atakutoroka. Kana mushie Satani nake akasemba amen. Na tuma balabe Satani mumaidolongi wa akeli nuwe mwene kwithia we mumaitha waku mumaitha wakeli ulongi wenda utebinya muno nuwe mwene undu mabinda maingi twithia amaitha maitu ene wikomana na mwana aso ikomana na mwitu asa aikwenye nini si yoba ngai yekwo lakini mundu usu akite haoi akila siamona akasemba haleluya aile kile atembete na lelu aithi aya dhiembe yake aya dhianga aya mukate aya chapati akona kibetikiweta wa uoi akecha mali subasa muno onakala yumite atwila moko wakechatheka na evitedi haleluya na saishu meubitana shindwa kwa jina la Yesu, shindwa kwa jina la Yesu, shindwa sitani ya Yesu ukungo maketha ni akwoko amino kedu akwambiwe kwoko kwake kuinyea uguwa nakoma nonola mwonyi angethia na nigwa kwoko kwako kwaete thina kwanzoke thei imutangia nesa no kethe iwisi sindu ila waile otumia uketha kwangelekanyo ena mauta moba ko nyumba ambo semba ambe kwano indi kwoko ku yumundu wa muthembosu ndesa ukilia kawa thayu vinya andesa ukilia Satani vinya undu kindu chambe wia uwa muikio wia ni mumaitha wa muikio. Although there is a very thin line between being spiritually sensitive and being full of fear. Pe kwithia wingu nuki beba en kwithia wimetho na pe kwithia usuye wia na kanisa wa Yesu usuye andu mawia na mundu wina wia ndesa ukilia kawa thayu binya ukila wena okumbao Yoba nena na Yoshua kamuya Yoshua ithi wanokumbao no nyau be strong and courageous. Tanambio mwanangiobo kabisa ukethia wia ula andu manga imena wo ona bai pandu muikio ukwata mwanya na wenda kanisani makanisa ama ametikia meta una andu ala thuku ama kionoko ama utangio dio amethie meuboya ukewa pasete muya ini tukuthaitha kanisa obinde tio bindia muya ini tukutaya wengai wi mutheu wengai wi munene wi musumbi wa asumbi na ukuze kwa basatia na yu Satani wewe kanisa acha yes uko kila mundu apata dhambu hitwa koba ndio hitwa kuikiaka kunilani kena nzule yes ukedi ya pastor katia ishitwa ni ya abindu ukeda kanina eche Yesu Kristo Yesu Kristo tunakukamata shetani ndio tunakufunga ndio tunakuweka chini ndio tunaweka kwa ngunia iko na siafu ndio tunakuua ndio tumekutoboa macho ndio katika jina la Yesu Kristo timboya ni wia withia uia akilisto mama ndabandu baibida na bana be Yesu Kristo tipandu tuokie ibida
tuokie ulika usumbi ni watene na tene. Haleluya. Na usumbi kama usumbi alangi na tuisoma sumbi kanawia. Amen. Mumaitha wakatatu ula wibinya piu ya the strongest enemy is man. Ni mundu. Mundu niwe mumaitha ula wibinya kuthonoka satani. Hundu mundu no wako ukite kibeba na no wako ukite physically. Satani okitandu kibeba. Satani ndo kita physically. Lakini mundu no wako ukite kibeba. Mundu ni udhibalodhu kumakwa serikali. Akadhiaka kuowo butwe wea. Akadhia ndu butwe wea. Adhia chochea munene. Baby tio ikitote kite. Hallelujah. Usieta wa mundu. Yani mundu nutethesha uoi wake binya ekuowa na eshoka kwosa atua ya utethesha uoi binya. Mundu ni ukumena akamena nundu imutwae. Akila shamona na muime ukedi ewe chiumati. Ukedi awola wiwite wola wimatenge. Asya no mukatiana. Akuikara kwithia muikatiana. Aimanda kanano kwate mwanya na muimeu. Kana kwate mwana na mukau. Amuye muimeu atua na sekwa fulani. Kana amuye mukau atua weni fulani. Kwa umaida, dealing with a man is the strongest battle that you'll ever fight. Kundil nandu, kukitana nandu, ni wakaula mumuki. Na baani baba kwende kama teimangai. Na baani baba kwende obugani wangai. Wakatano na kulilia Yehova ngai yeshi. No wadhandatu muthenya. Wadhandatu wa matuku miongo eli na nana. Wadhandatu yonge. Na akulilia mwenye ikulio. Na ndiye kumanya kwa ngai. Ndiye akulia mundu. Na naini inoka. Na ndiyo manya. Nikio tuku kitaka uwa beba. Tumasia sacrifice. Wisi tukashe pasi atuye tumasia. Hallelujah. Utana ambasha pasi. Wina right yonaku yodhibalabe muyumukulia muya iniki. Why do we give sacrifice when we are engaging in spiritual warfare against men? Undu peka uwa beba wako kitana nandu. Hata mwasumbi wa asumbi. Na peka uwa beba wako kitana na satani. Satani wa mukanya situani ya Yesu. Akunza amwithe na kuipe tanga. Lakini mundu onoka mwe situani ya Yesu Kristo manangila idha. Duka akileba. Ono hakila na hakuka. Atonya kuka hakuwadha makobi wakulia. Yesu isitu wako wadhidelie vina. Hello? Nisi mwenda hamu utabuwa wicho kunu mkona munzati. Mundu ndakana we situani ya Yesu. In fact mundu yu ni kuiwe kobi. Ikuadhikie kobi. Kuikukanywe situani ya Yesu. Ni utona mundu ikobi ukamuya ndika kuonelenge itini. Ona mwenda wazimu. Ukethi akila siya abikenge itiita waokone sila fensi niku. Kwanza sembeto semba. Iwa lili kanadhile kobi. Lakini umeshitwa ni ya Yesu nduka akinyeba. Oka ikina. Anakulia muye niki yoba nkai. Twika haminiki. Bathinga ya nanda bisike ndukumo onakwa jamba ondelemia. Ambia ukuu kita na satani mwene. Windili na satani. Mwekio wiwoka na mamlaka la winamo ni meanu. Satani ayekana na sindusi yako. Haleluya. Ayekana na moshi wako. Ambia lakini uyu kitana mundu katika realm ya humanity. Amen. Katika usumbiko wandu usweye ithembeo. Na bayi mundu wenda uchokosa musi atambite kumanzia formula kwa mwoi kana kwa mundu mwe. Bayi mundu wenda upena na idheka uko na mundu ayube na kidheka ayuka amuye bai kwa natikwenyu ndambi yabo ethia ambio di andil nenyu kibeba amwakia kidhembe chao imu aumia sacrifice kana umia ndembo vo na yuwe akamu controlia na kidhembe okia withia kidheka ni chaku lakini niwe ni change spiritually withia mutuano ni waku lakini niwe ni change spiritually withia siana ni shaku ila ukumesha visi lakini watekie nyara ulimwengu wa kibeba ni wa makontrolia nundu wa kidhembeo na mwiambia kila kitu ma sacrifice is very important ni kuondu wa kuomboa idhembeo
Yesu na sithembeo iyomboa na ndeto iyomboa na mboya nzei ni uona andwa ingi mokitanie na uoi mokitanie nowe mokitanie na mowa wangi ona ndakitali amu mwenda hospitali ndakitali ikuthima ikuya tafadhali thino waku no nindi mboya no kwitho na ndakitali ti mutangi na hospitali private aikuita mubakaibi kabando ikuya ai nye ningwona no nindi chao mboya aikutabyunesa aikuya nesapyu pauthi na wakuabika undu mashini sionde kila kithimo chasia we okay lakini withi ukondo meliata mbiti palo kwetwe ukwithe ona mundu ebaze iwe no mukwate nae wona mundu akwetwe na iwe ukwithe wiki nyondu ukwate okwenda ukakoma na mundu umite kilomo na ikutembea ukwithe yu natwa kuikapata munene lakini palo kwetwe dakitali ithima haikwa scan haitumia ngili na makili. Hallelujah, amen. Mishi ikiwa ithembeo sha ucha na facilitator umwa kithembeo chocha itauolevi na ndawasi olevia wona mundu waku akwatwa no ulevi na kwatwa ninda wasio by the way mbidukisie paji ulevi wa stare ulevi ithi awabeba wocha na ucha no withia wina mali nyingi ucha ukaema kuumina lakini uchosu iwe soya si ushao wako kuyambe we mwene ni modela pe undu wiko mali na nduke saona mumandhi wa mali mutumani wanate mutangi ndukethi ya mumani umwithi aimba akinyite masanduku ati enywa ndukamwona lakini kasensi kakwatio siringi siako ngilie 10 kaile olikomba ukiwakazia kila mundu webwane na mbili ikufu na mbili kwetwe mesa number 1 lakini mundu mumani ndukamwithi ya I drink himself silly nundu umandi nocha yenda nasya na yu andu makwata wa maite kwa nyera na nindi mwatatio twa amuimeu na shana ile inusa ikekwe counseling mekitwe counseling makekwa stage 1 stage 2 stage 10 nothing is happening mukakuone sa mukatoa kwa rehabilitation mwai mukaiba mbesa baya katika rehabilitation are restrictiwa ukethanda access ya uke hello na nundu be rehabilitation isenda yo operate ya kibeba si operate wa nano hithi ya business senda ya mundu hithi ya biashara ya mwene nundu wa restriction bala mundu subingitwe nda access uke okapola akanenga wotu talwe umelia kana una ungaweka suba kama kwa muthenya kwisobika bandu ayika une eo mina miyine 5 kuthi wekanie no kukugwa mwandie na inethe ya mwanga itimo sioma mwanda kitali usu mwandesi mwana usu twina ake mwana usu kokwata kalubo mwana usu manti wa iba kwa ndase ubie pio eko uandi sichanjiwe ayuko mila muzene ay museya hey tuingia hapa bwana tukunywe kasoda nasikia siku hizi ukunywangi pombe that same day ayenu kaweba nundu beba watwikaniwa nuamba ulelia grip wabingwiwa wikwata yingi withia mundu tiu ekiwe beba wongi nundu enda kuwawa mundu tiu amino kwatwe echwa ndani mukaenda mwamwithi iwo kutabani oboba kabisa ekanie nongi atha iwo uwe umale haile osizioka kukuka mutu yakoza tamwana ngino nieka kwata withio na kayumia wasia na kayikangu so thayu mona atuikala usuye kau na kila kitu masatani au kitandu amena adumesa utwika kila yoba ngai wametie kutwika na kielelo kimwe chotangiyo kila main ni kumutungi ni kutungi yani angwata niyo ya mundu na ngai haleluya
na chakeli ni utungisha mundu wathimo na position ila yoba ngai wa mumbie undu pe andu aingi umundi maishala mekalatimo. In fact kusema kweli more than 90% ya andu mayikala maishala mo pe maina mawoni manene pe andu masieche kuyambe ukethia mundu sini wene kula wendete na maundu mekika aekana nesa vali aekana na chalo kwa utangiyo woka usioka kutunenga a fresh start uyambililia wambililio mweo no chambi ya kutembea uendete na tuasoma maandiko masha na Yoba ngai amumilila Samueli amubwanisha na amu ya Samueli unipe mundu ngakuete. Haleluya. Unipe mundu ngatuma bakanisani, unipe mundu ngatuma programuni, unipe mundu kedi education bo, unipe mundu koka service be mundu koko dhaidhine umundu be mundu kuko dhaidhine. Yoba amu ya pe mundu ngukuete na mundusu ni musiye kila wa iliyotwika ndatwika. Haleluya. Na amu ya ethia pekindu kikatungisya unene wa musiusu ikuwa muthukumi wa ngai etikisyosu wa iliyotwika musumbi mauta na aema umwitikisya ndakatwika na musiwondu kethwa munene na mbai Israeli iende ya kuikala ukomboni. Undu mundu sweledi wa musumbi ni woka komboa andu mako Israeli kuma ukomboni wa athilishi amu ya pe mbai ikalile Israeli meta wa athilishi na ethia pe mundu kamobosha maikobo gwa ni askali makobo gwa ni mwitiki wa mauta wako na ngaiwe thea nukwendo ubingwa akawa Mungu anataka kufungua lango, anataka kuestablish madhabahu ya kifalme katika nyumba ya Yese, lakini nyumba ya katika nyumba ya Akishi, lakini nyumba ya Akishi imezuiliwa, haina mtumishi wa Mungu hata moja, haina mpako wa mafuta moja hata moja wa Mungu. Yani Saulo ni wanga yuisi nesaki, Saulo asiwedwe musumbi lakini kacha yoi aleye undu Saulo asiwela sibo na muya wa Mose wa Asia hedwa ni musumbi ailedi wa firstborn. Muya wa Mose na kache siya family ishalea na Yoba ngai amwe yu ikuwa we mwene mundu mwitikishe mauta wae mo mwitikishe mauta ndakatwika musumbi nundu sindu ile imusiite makawaloko kita umaidhola wina wino mukilitie binya anduala maitinda kamila mena binya kumudhonoka lakini etikiwa mauta nuko kwata kimbali nuko tula mbingilo nuko mabalo bingiwe nuko tonya ubonoka be andu mailedhi wandu anene muno na be mishia iledhi waishi tuenene lakini ya kwati wokombo na bako sekana Samueli wa musiusu mundu tikila muthukumi wa ngai wane wa mandate ni ngai ya kuitikisia asumbe mauta na Yoba ngai amu ya muthukumi wakwa Saulo ni musie hamwe yunenda wose mauta no thiuka mwitikishe nundu the more to see asuma nyubitwa ni ngai maitwika kila ngai weleo matwikithia the more we support the enemy na twa support the enemy bala maileo tuinja tuikainga bala twa ileo thita family tuikadhi bala twa ileo thita ministry tuikadhi na maandiko masya muthinzio wa mundu numunengai kuikalanila na asumbi muthinzio nunengai mundu kuikalania na nyau na asumbi iso yupe andu ngai utaumba na assignment ilo manete tia kuisila youth leader, Sunday school teacher, deacon, elder, chau mayaombi wa juni ngai na katika calling iona assignment ya ngai kiuki jibo lakini uthi ukwithi atweka lanzi takanisha tuyasha ni kana ministry niwe saidi ya mutabania nomba ka ubitile chau lebo sisu sionde nangi meokwatwa induka nesa ukwigwe no wambio sa tamwalimu wa youth miaka 3 utwike deacon miaka 4 utwike elder miaka 10 si miaka 19 ni kanase make kalandi masishe kananu qualify na zimala bakuwa meka lenzi ni itho kumazi yake listo
ona bayinga indini wo ona pe, there is no iota of godliness in them. Lakini nundu ni mwasema kanisa na utuke mama kuamua mundula ile otuika pastor ulawa ile odhi Bible school no lota ile udhi no kwithia no makwie wetele mwitu anganiambe odhinewe kana mwana anganiambe odhinewe no kwiwa wetele yani kwithia satani wakwatie kundu kwa uthukuma ngai amwia nienda odhi witikishe mundu mauta atwike mosumbi nundu kusiwa kulosiwe no yungu nena ninena ni nandu asiye pia mama asiwo kethia mundu ona asomanda kwata nundu nusiwe na yu nundu naito tuikula shanga ibala twaileo dhaidhia na tikila kindu chonde ukaumesha kwa pastor waku beshindu siyaku si yitwa mapastor ni angi ningai wekala yungu wa pastor wakuya ninye final ninyoka humanya wikwa kabingo humanya wimubinge yani wesao ungu wa pastor hewa uendie mkutano wa kanisongi akwidho ae offended ndwenga ini we satanini and I can't apologize for that. If your pastor gets offended when you attend a God's meeting in other churches, you are not under the grace of God, you are under the bondage of men. Na po iye muno dienda kusugwe na beba miaka na wethi ana sala tu adhaidamo sangi mangula sela saras kwani kunena na kidio mwicha ukema na tu hakuna mudhunomwe na ndiye mkutanoni na ndoe wa kanisa hito ya Full Gospel Church ya mwingi na hito tu adhaidia kanisa ni wetu wa Migwani Worship Center Revival Church na naondoka Savali na adhi mwingi conference ya hivyo Full Gospel Church 1994 hivyo na usugwe pepa mote. Amen. Na asiokie ni na kindu kiima na asiokie ni mundu different na jumu ya yusi kuitikiwa mauta nitakuhasha pepa mote wangai dhini waku ambi otethia wia naku. Hallelujah. Ambie kutethia wia naku, ambie kunenga direction atembe naku nundu beba wangai niwe wisi kiliko changai niwe wisi kiswanio changai na niwe wisi ngai ekwendelaba kwa Samuel yakuiwa ningakwete mundu itikishe mauta ewa ningakwete mundu introduce kula kuibeba mutheu ingakwete mundu package na beba mutheu anywa beba mutheu akeka kwenda kwakwa. Samuel yusu kilungu che 16 maandiko mashange nela Samuel ila Saulo atienze ya shangai ngai ya Samuel ingi be mushungi witawa kwa Yese be mushiwitawa kwa Yese na ingwenda kuikia kibila ingwenda kuikia nataka kuweka kiti ya ufalme kwa nyumba ya Jese na kwa nyumba ya Jese nimeelekeza kidole changu nimechangua moja wa wanae hawe mfalme lakini katika system haiwezekani katika realms of humanity haiwezekani usumbikoni na wikaloni wandu musiwa Yese baitonyeka undu musiwa Yese Yese ni mwisukuwe ni mwana wa Obedi. Amen. Obedi ni mwana Ruthi reke ngoni Ruthi kilungu cha kana edukise bala Yese okumela nikanoma niki mauta makwendeka na hii ni sio sia Belesi amusheye Esiloni na Esiloni amushia Lamu na Lamu amushia Aminadabu na Aminadabu amushia Nasoni na Nasoni amushia Salumoni na Salumoni amushia Boazi na Boazi amushia Oveti na Oveti amushia Yese na Yese amushia Davidi. Amen. Na hii ni onziawa ya Velesi na ke Velesi ni mwana wa Shewe ni umae
Amen. Belesi ni kana kasya iwe nu kiasya wanithe kasya iwe ni umae. Tisi kanuwe na contamination hizo. Yuta aina imwana itatu, na kimwana chake chambe chatwana na chatwana chakwa, kimwana chakeli na chocho samuka mwana inyake ikale nake na chocho wawaningai nundu chaike thuku, na Yuta akia kunenga kibeti chumwana wake wakatatu wethia itamako ni kiliudi mundu mukoni wawi na kiumo ni wakutumwa siana siake ikwa mebe tangana nake, na yu ulamuka mwana Yuta amulunja nela amulungisha muthenomo Yuta aendete kutila malondu make wia ulamuka mwana ewa father iniloka na muthethea muhimu ni uvitilite baba ndiko masha muitusu au malia na kalaba yote wa mushi ebwikite ngwashie duaya na wethia na ke Yuta ayanakwiwe ni muka nela wokiabika weone duaya ayathikulia kwiwia thea muya kwiwia amkulia wivyata ya mutabiondo thikuivya hathi andina kindu niende tenza malondu ni kamindo lili katoloka muyai ngamanyata kanokoka ete kindu ndiwe ngwete niwa mboroko yabe no mwanenenga yungu muya muuli wakwa tiu na ndata titiwa nasyo munenga maima abikia munyanya osakabulika atwa yolam ile lwaya hii no thiundetecha undata yakwa na sila ila waendie athiuka mantha nde uthona esokulia seni mukulia ile lwaya thea bathi ba ewa tauni itu ndi lwaya mwana usu asioka ya tabia Yuta mwe ayuwe ndweke lumwenzi itu kwisolika ibu tondo ethia masia ndebo andu na mwithia twekane na icio na Yuta aminie na asioke na kukwake esa kwiwa ulamuka mwana ni muito ila watabiwe ulamuka mwana wake watungie kuo ni muito mbaiombanie yonthe na tongoi na atwika aile okimwa na mabia hoawe na meki kao ni Yuta akwete nzungu akwete ngomango ambiye newe ni kanane ngandu mwanya wa utola ula mwitu asa akimwe mabia akwe akwete viu ula mundu mukasya mutana mbombua abithitio ndata bangwa ni nasil asya ambayo sisya kana no mumanyisi ndu ini shau mundu usu ni wandi tabisi Yuta hasishu Yuta Yakobo masilo yandikitu hasishe landata yake aisha ase atumia ekeima pia ase nyene muthuku muno kuthonoka mwitu nyeninye muthuku hae kanwe nake aitabite mabatha ko vele sindasi awanithe asiwe no mae na yuone contamination isu nundu satani wesi ngai no nyubite musumbila nini na angeini line Yesu no Yesu Kristo kusiao kwa satani ambia ukitamishi nundu wa future with the contamination ila yende so nichonga yuko mwea nienda ususia ubya waku mauta na uthi kwa Yesu Bethlehem nundu nini numbia musumbi kati wana make ningwenda kuintroduce kibila cho sumbi ningwenda kuete kibila cho sumbi nyumbani ya Yesu undu kibila kicho sumbi chukititwa muno kibila kikisiwe anundu nyumba ya Yesu kuisilanda biti niyo ilio mudhocha mwiya Yesu Kristo auka kuikaila kibila chethe wakenda biti na kenda biti ashaitwe line yandu sexually contaminated uzokari mwedukisia mwele otete kathina ikwitha ndisika mwedukisia haleluya yani ngaino enebinda ithiendie na muye Yesu iwaileuka nikanae teotangio hanundu muye ishe ngamunenga ndabiti kibila chosumbi tene na tene nichokuwa na Yesu kundu kunge umila ila alinde ikasya Yesu mwana wa ndabiti mbiwiyete haleluya etawa mwana wa ndabiti nundu katika kingdom after David alangi on the mapia my caretakers then in Jesus Christ came kanatwika musumbi tene na tene
na yu satani kiucho ukitite muno asiete ni kanake ikaithiwe na wethi ansia wa isu cionthe ni icucu yekiko nolanda abiti onake akivoya asya nyinya wakwa nditabie naini na nombikie ubukuni ubukuni ya Sabuli kilungu cha 5 na mwamu cha wakatano asya mwiyai sisya nyinya wakwa anditabie naini na kwa nombikie ubukuni. My mother conceived me in sin, and in iniquity was I formed. Na yu mundu sinu wanga yu kwenda wethi yangai ni mwenda ni kana pa introduce we kibila cho sumbi na kibila cho tongo imusiene usu ni boya mwiya yula usu yetei na matei onethe condemnation ya muthemba mwao imusiene wenyu matei mayoba malocate mundu chendi changai kilocate mundu uendesho wangai ucorrect meshila yekiwe nandu undu ndakame ya Yesu Kristo ni tonya na asya ndakame ya Yesu Kristo ni tonya ndakame ya Yesu Kristo ni tonya ndakame ya Yesu Kristo ni tonya utonye kwithio shetwe ni mwoi no kerimo initiatiwe ndakame ya mwe Yesu Kristo ikaukitie thayo wako ibatonye kokerea mushetwe kwa andu awe na kana kasio wakamba kuinitiatiwa ndakame ya Yesu Kristo ikautonye thiene kailie thayo wako ni nena yulu wako tungiwa kuwetewe kila chonde choyiwe kutungwa walanioni wangai kutungwa mateini mangai kutungwa chendini changai kuikiwa mdhiani sholungalu ikana tukadwika kila yoba watumbie undu mishi mingi ni kuya andu ingi mena makulio mwiya itukaumilaba mwiya itukakwatokia kishondi ula Samueli wa mushiwenu ni boya Samueli akaumile Samueli wa dhayu wako Samueli wa dhayu wako ulonetwe mauta ningai au kia kuitikishe utuike mwadhani wangai okia kuitikishe utuike moyo wangai okia kuitikishe minyololo etilike okia kuitikishe kimena kidele kibudia kidele kuililwa maundu kudele mushi waki ukanewendaya shani u ekayobola wiwa ngayiloko manana andumake ngayila ukite andumake ngayilo tetanala matetanako akadhoke mushini wako yes and I see kana ikumwendeshe Yoba kunyuba mwana wake inena namba ya mukamba kana ikumwendeshe ngai kukilia musumbe ikumwendeshe ngai kukilia mutongo imushini wako ikumwendeshe ngai kukilia mwadhani mushini wako nikumwendeshe ngai kutunenga pinya wakusinda yumo shaki musisionde ande tuila sionde shanenwa na sobe sionde mabeba onde onethia mebosu ina lengo right ya muthemba mwao onethia ni thea kuwa wetie tuule asitwa ni ya Yesu Kristo itangasa kadabena kudhawa itangaso da shoa mwiyai itangaso da shoa mwiyai ni itangaso da shoa mwiyai itangaso da shoa udashoa Yoba na kubawa kwa meshi mauta mangai mauta monene mauta modasho mauta mosumbi moko ala mobiwe ukedi andufanikiwa uyolote dasha nduona faita wawo naneno dasho sitwani ya Yesu Kristo siana siaku iloso medetie na ikashiwo kwata mawia na ikashiwo songana mbe ikale kusitwani ya Yesu Kristo tuoko tilanga minyololo beba uolebi ula wakwatie mushi idhembe isu tuoka na mauta mangai sitwani ya Yesu Kristo atuituma neto ya Yoba mishini ya itu kula kuishana situ ila sitaoni asema itumekula mai Yoba ngai akatumane kula mai Yoba ngai akatumane kula mai Yoba ngai akatumane Yoba ngai akatumane nienda ungame maone mako sitwani ya Yesu Kristo na ndio kuigwa tonyo bikabambe ukabambe nienda tukanena nyina mwiyai
ngayusu wewiye teimusi wa yese na enyu vya musumbi nikana abetange condemnation ngayula wewiye musi wa kishi tei na okilia musumbi kwa na maakishi yoba ngayusu umundi akokite kaushako umundi akatete na alama tetanako umundi tuitangasa mateimangai na wabikabambe ambelilia kunena nyana muyai wabikabambe onoshango ya kukula kuingai na ukimuya yoba ninetele yoba ninishaishe yoba ningwendo otedio wako yoba mbete ulebi yoba mbete utulu yoba mbete bebelotu maandu matakwata wia bebala ukitanano kwati yoba mbetangie shitwani ya Yesu Kristo. Come on, come on, come on, come on. Ongea na huyo Bwana wa mabwana. Nena nyana musumbi wa sumbe, nena nyana muye wa AI iwandu masani nuke niboye na mundu iwandu masani nuke nilile mundu kroko ikana shindu shake ila sio iwe akatungiwe 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 ningwita ndaya ya musi wako ishitwa ni ya Yesu Kristo. Ningwita ndaya ya ishitwa yako ishitwa ni ya Yesu Kristo. Shindu mali ya kilo wa mandie na maida manyaicha ingumita kumabalai mutuano wako na nene wako ukaudhe shitwa ni ya Yesu ukadhe shitwa ni ya Yesu ukadhe shitwa ni ya Yesu ukadhe shitwa ni ya Yesu. Ni sawa kulechwa isawa kuponoka isawa kulechwa kila beba wao imo wasumbikie dhayo wa mwituno na utila shitwa ni ya Yesu. Kila chobe kikatilike 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 noka kwa nanga uya wa mumaidha achia lechadha yuwake lechadha yuwake lechadha yuwake lechadha yuwake lechadha yuwake lechadha yuwake ishitwa ni ya Yesu Kristo. Mateima yoba mateima yoba mateima yoba itangasa mateima yoba mateima yoba makedwe yuluwako ishitwa ni ya Yesu Kristo. Mateima yoba mateima yoba ngai makedwe yuluwa yuwako mateima yoba ishitwa ni ya Yesu Kristo. Muyenga yula usuyete muyenga yula utasonokasa mateima yoba ishitwa ni ya Yesu Kristo. Anena kutungiwa kwa sindu shaku na londe makukita na mapindi ya shitwa ni ya Yesu. Dhayu waku kedwe na uniko 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 dhayu waku kedwe na uniko. Aumeyoba winga yula wiwa winga yula ukitiandu mako muya ninoka kumania beba wocha ula wiki we mwanakeo no levi utadela we beba wo levi na kumania shitwa ni ya Yesu na kumania shitwa ni ya Yesu. Ulevi roho ya uchawi 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 waliofunga maisha yake waliomfunga na pombe roho ya upombe roho ya pombe roho ya umaskini achia maisha mwanaume huyo achia uhai wake achia uhai wake inangoa achia maisha achilia maisha yake achilia maisha yake achilia maisha yake achilia achoma moto nachoma moto naamuru pombe inaamuru pombe na kuchoma inakuchoma kiu ya pombe huyu si wenu tena waliomvamia alipoona kanjenga kwake alipohamia kwake mkakamata maisha yake mnaewinda maisha yake na mrudishia kasi yenye heshima na mrudishia maisha yake. Yes.
Kutoka leo harufu ya pombe ikamsababisha hata kutapika, kinywa chake kikakatae pombe, mwili wake ukakatae pombe. Kutoka dakika hii pombe ikawe sumu, ikawe sumu, ikawe sumu kwa kinywa chako, ikawe sumu hata kwa macho yako. Pombe ikawe sumu kwenye midomo yako, pombe ikawe sumu, pombe ikawe sumu. Shetani hautamharibia maisha. Inamkomboa kwa jina la Yesu, inamfungua kwa jina la Yesu, inamfungua kwa jina la Yesu. Namfungua, namfungua. Yesu mpokee, Yesu mweke huru. Yesu, 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 Yesu mwana wa Mungu. Yes. Na kutoka dakika hii na utangaza mwanzo mpya, kutoka utosi wa kichwa chako hadi kwenye hausa miguu. Nguvu za Mungu zikakufunike. Waungela nyoni Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo uweta uwekeo Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo uweta uwekeo Uwo baungela nyoni wakuniwe Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo Yasha uweta uwekeo Kibodia wabudiwe Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo uweta kutonywa na itumo Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo uweta uwekeo Iwo na mata watwiliwe Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo bala 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 ajo uweta uwekeo Bina wangela nyo uweta uwekeo Bina wangela nyo uweta uwekeo Ewo Bina wandakame uweta uwekeo Waungela nyoni Yesu aisheni wadhela Bina wangela nyo uweta uwekeo Waungela nyoni Yesu
ewo baungelanione Yesu aisheni wadela Yesu aisheni wadela kiyo ni chabela kunyamawe ni kwadela olewa ni kwadela ukitwa ni kwadela vinyawa maida ni wadela Yesu aisheni 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 wadela mama osomosho wadhayu wako osomosho wadhayu wako tungiwe sinu shaku ila shaye tungiwe kila chaku choniwe na neno tungisho na neno mateima Yehova na neno mumo wangai vinyawanga yukadhe mushini wako vinyawanga yukadhe wiyani wako Yehova akatume niboya Samueli wadhayu wako akaumile kwa kushitwa ni ya Yesu aketikishe Davidi wakwa kumauta aketikishe Saulo wakwa kumauta ni binda yako kila kwa Davidi ibinda yako kila kwa Saulo usumbe kibila josumbe kibila jandaya kibila jodasho kibila jokilio kike establishwa mushini wako Yoba wingai Vibala wikilo mwebo ya mboetu na kwa siamu ya Yesu nina uboyanga yuwakwa utume Samueli wadhayu wakwa akoke na mauta maku ambitikishe nitwike kila wanyubie kutwika ninalea kushiwa ninalea chiobesha kila muthemba neeti ya matei mangai yulu wadhayu wakwa yulu andu makwa yulu amushi wakwa haume muya Yesu ndilikane kwa chakwa umundi haume muya Yesu iwa kuboya na kuya kwakwa haume muya Yesu vosya nyinya wakwa haume muya Yesu vosya idhe wakwa haume muya Yesu vosya siana syakwa haume muya Yesu vosya nasa na etu ya samakwa haume muya Yesu vosya pasta wakwa vosya mushi wake vosya nyumba yake haume muya Yesu vosya kanisa witu nundu wenu wengai waitu nitwa utaya nitwa unenevya webu nandu mutangia shamu ya Yesu inaumbulana ishakwa andika shitwa kwa ebuku ni athayo na ukinenga thayo tathela kuma oyu inatuika mwana waku shitwa ni ya Yesu ninaboya amen. Yoba ngai ni mubeani kondo wa ndeto ya kwila watu makwitu mwendo keanishe ndeto yako ni boya kila mosi wa Yesu wiba wako kile Davidi na kila mosi wa Kish Saulo akokile mundu kukila kwa Davidi ni kukila kwa hana inyana yetu inya kukila kwa Davidi mweya kukila kwa Davidi ni kukila kwa mosi wa Yesu kufanikiwa kwa Saulo ni kufanikiwa kwa mosi wonde gai ula mwikiku na ngai ula usoyete na boya ukani shibata wango ya mwitu natangasa muthia wa kau ula wisilite zia shake ila ibingitwe na ibingwa shitwa ni ya Yesu Kristo kila pinya wawo ina wakibindu kila pinya wakiumo deto ila shanenwa na kula maadhi makaushe na kumoba natuma mwaki wanga hii ukabibye na kwana ngawuya wa mumaida Yoba ngai witu iyo se utayo shitwa ni ya Yesu. Uyo msichana anaitwa Veronica kwa Sidi Veronica something akamwile tukomalo mbeti yako Mweya Yesu wingai mweya Yesu wingai. Baba naomba kwa ajili ya mbindi huyu
mkono wako ukawe juu yake, neema yako ikawe juu yake. Naondoa kila uchungu na kila limitation ambayo ameipitia. Nafungua njia za mtoto huyu na kufungua milango yake ya kusoma na milango yake ya kwenda mbali. Mikataba yote aliyoweka shetani na wanadamu walio kinyume cha mama yake, na utangaza mwisho wa mateso haya. I declare God's favor. Receive God's favor from this moment in Jesus name. Sema, Bwana Yesu, nakupa maisha yangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Kutoka leo unilinde, unitetee na unifanyie njia sasa na hata milele. Sitaonewa, sitashindwa. Mimi ni zaidi ya mshindi kwa jina la Yesu. Amen. Father, I thank you for your saving grace. I decree and declare this little angel shall live to see the goodness of the Lord. Amen. Are you okay now? Sasa ni shule kesho. Hebu simama hapa kidogo. Mami, hebu simama hapa. Walisema huyu mtoto alitoka wapi? Unakumbuka mwaka? 09. Mwezi wa 7 ndio mimba ya mwisho ilitoka. Na wakati nilikuja kanisani ukiwa showground ndio nilipata mimba ya huyu mtoto, na kutoka hapo mimba haijaitoka. So huyu mtoto ako na miaka 15. Ako na 14 already zenye zimeisha, sasa ndio amepata 15. Uko na ngapi? Uko na 15 years. Ulizaliwa mwezi gani? 2010. 2010. Which month? May. Huyu ndiye anahesabu vizuri wako nyuma na mwaka moja. Na hapo tulikuwa tunaanza. Haleluya. Ati umesema ulipoteza watoto wangapi? Nilipoteza watoto wawili wakiwa na miezi 6. Watoto wawili wakiwa na miezi 6? 6. Nikiwapeleka hospitali naambiwa hawana damu, wanaaga. Halafu kutoka hapo nilikuwa napata mimba miezi 4 inatoka, miezi 4 inatoka. Mimba ulipoteza ngapi? Mimba 4 na watoto wawili, sasa hizo ni 6. Ndio nikakuja nikapata huyo. Na uko na mwingine ama ni wewe peke yake? Kuna first born. Kuna first born, hiyo ni wa kitambo. Kwa hivyo saa hiyo ungekuwa na watoto 8. Lakini uko na wawili. Dubwananwa wewe ngai monene nawi ngai ulau Dubwananwa wewe ngai monene nawe ngai ulau. Umesema unaitwa Veronica? Lea. Kutoka leo mimi ndio pastor wako. Sawa? Yes. Kutoka leo mimi ni pastor wako. Kutoka leo nataka kila Jumapili na kuona hapa. Ukikosa fare unaniambia. Sawa? Nataka kukuona ukitumika hapa kwa madhabahu. Nataka kuwa ninakuangalia, ninaangalia ule muda nimekuwa Machakos tangu Mungu anitume. Kutoka leo your life will be very significant about this ministry and this church. Na kwa hivyo form 3 uende Bondi. Lea,
ati visa itatoka wapi? Hiyo ndio inakusumbua hiyo niachie. Sawa. Sasa ndio malize ita malize 30 term kienda form 3, maana nakutaka university na lazima uwe shule mahali unasoma usiku na mchana. Sawa. Yes. So from today hakuna sasa kumpambana. Wewe achana na mama, apambane na life yako si ya kupambana. Yule Mungu alikuleta kupitia kwa maombi, wengine 6 wakaondoka na Mungu akakupatia kuishi. Hiyo inatosha. Kama hatuwezi ukaona Mungu kupitia kwa maisha yako, hatuwezi tukamuona. Sawa? Yes. Yeah. So kutoka leo you have a pastor in me. Amen. Patia Bwana makofi mazuri. Hallelujah. Anajua mwingine anasema si wangu angefanyiwa no wiko kako na maundu maingi, kila mundu akiwa chama chake vinda yake. Amen. Kila mundu akiwa chama chake ningaye vinda yake. So sasa kama hii ni mbegu ya kwanza, bado ni kamtoto kangu kakiwa na mwaka mmoja, sijui na miezi ngapi. Alikuwa mwaka mmoja na some months nikiombea mama yake. Alikuwa miezi no, mwaka na miezi. Na sasa ako form 4. So amemwacha na kidu miaka mbili hivi. Simbidi siya maundu mabeba. Amen. Ila yese wewe kana musumbi no kwenda mwanae. Amen. Adi akamukonia ngitanda imoni si umulecha. Amen. Biblia sia yese omba ni siendo mudenzio. Bandu ba asi musumbi anengani omba ni si mwanae na mutwa kwa musumbi akuita mudenzio ayamunengane kula kwe musumbi. Amen. Yani omba ni sendembo atwa kula kwe musumbi Saulo. Kwa ona Saulo anjaribu ushambulia Davidi hata bayai batonyeka nundu benzembo yatongoze Davidi yailika kwa musumbi. Amen. Amen. Pe usio ithe wekie kondo wa mwana wake wethia usio sundu anangika na Davidi ithe yese ai mundu musio ila Davidi wasemba niwe kwibitha kithekani ithe aumie musi aikwikala kithekani na mwana wake ni ashimeana matonyo yikala bala mwana wako amete indi ithe wa Davidi aindieko. Amen. Na shimbithi nyingi nibu anaua ni ndembo. Amen. Boye langu boya kwa mwiyai ni oba katume Samueli wa thayu wako nikana akuitekese mauta alanga yubangite witekewe utwike kila yobanga yukwenda utwike. Amen. Hallelujah. Na yu satani kilo na manzite pyu nikanaka kaikadhi bala kaileuthi kino cho satani ona manzi na amanyamu yolo tumia no inyake no inyake akasie kaikadhi bala kaileuthi lakini be mwiya yutesi kusindo. Hallelujah. Benga utesi chao benga yutasinda wa nanga yusu ni watu uthikuikaila na nienda kila umwe waitu tuitha ngayusu kila umwe waitu nienda umienzembo hita wakubuanua kwa Samueli wa thayo wako ula Samueli wa thayo wako mwiyai nienda Samueli yusu nienda ukamubuania no kangomanie nake.
Samueli wa thayo wako ula Samueli ulotuma waningai akewa osa suba wa mauta akosa akathia aketikithia mwana ke imanza mang'oi akatwika musumbi akewa osa ubia wa mauta akosa akathia aketikithia mwana ke airia malondu akatwika musumbi. Samueli usu ula ukakumya mundu pala musiwo wa mubandie na pala situation ya maisha ya mubandie. Samueli ula wilila kuoko kwake munduni ulevi ukathela. Samueli ula wilila mundu kuoko beba wocho kathela. Samueli usu mwiyai dembo ela ngumya ni mita Samueli wa thayo wako nikana mwe ukamubwani wiba kubi na wiba asa onethi andu ina cash ve namba ya simu na utumie suiva uyolo kana utumela screening ngai anenga nae mabuso anenga nae mapinda makwa aliula maisha mandu na wona wae makuelewa uitiwetina na watiwa uchiona ngaito okumenete lakini ni wa miscalculated. Ni sawa kwikwa nesa ni mwiyai, ni sawa kwikwa nesa ni mwiyai. Asani ngutungia mubea nundu asani utukuthaitha ndanenga numaku ndeto yaku ula Samueli wetikishe mwana ke wandithia mauta Davidi atwika musumbi ala mauta wa mutumie aketikishe mwana ke ula wa last born kwa musi wa Kish nola watumitwa kamande mang'onyi na mwiyai watuma na etikiwa mauta atwika musumbi. Ninapoya Samueli wa thayo wandwa ala wanengo kwatania ndeto yaku namo akakomane namo maketikiwe mauta na makatwike kiloma nyuvete kwithi wa mai. Mwiyai ni mupea nundu wingai we musumbi wa sumbi we mwiyai wa heyai na ndusonokasia ninookelia shitwa yako ninootaya ninaukumia na ninaunenebia shitwa ni ya Yesu Kristo mwana wanga yula ithaitwa aboya na utunga mube. Amen. Ethia wibau ikia dembo ya kubau Samuel mwiyai nienda ukomana na Samueli mwiyai nienda ukomanywa na Samueli wa thayo wako. Samueli yusu utuma waningai akatamuka ndeto thayo wa mundu kaliuka. Samueli yusu wasia uendete nukomana na andu maunenge mukate uendete nukomana na Nathani na wakomana na monukusu wa beba na chambi ya kwathana. Samueli yusu niwe na aboya mwiyai akamwete nziani yaku. Shalom, shalom.